Mu kwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2024 urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakatiye igihano cy'urupfu General Sultan Makenga uyobora ishami rya gisirikare mu mutwe wa M23 n'abandi bantu 25 bareganwaga nawe biganjemo abakuriye M23. Rwabahamije ibyaha birimo ubugambanyi no kurema umutwe urwanya ubutegetsi. Kuva mu kwezi kwa 11 mu 2021 umutwe wa M23 watangije intambara ikomeye ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva icyo gihe kugera uyu munsi aba baracyarasana. Umutwe wa M23 uvuga ko urwanyira guca ihohoterwa ku banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, gucyura impunzi z'abanyekongo ziganje mu Rwanda na Uganda no kurwanya ivanguramoko. Uyu mutwe ushinja ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Umugaba w'ingabo za M23 uri inyuma y'ibikorwa byose by'uyu mutwe bya gisirikari ni General Sultan Makenga. Indwanyi ikomeye cyane, umugenerale umenyereye icyitwa intambara za kinyeshyamba. Yarwanye nyinshi kuva ku rugamba rwo kubohora u Rwanda rwa RPF Inkotanyi kugera mu ntambara ya kabiri ya Kongo. Ukongeraho ni uyu munsi M23 ihanganyemo n'igisirikare cya FARDC. Intambara imaze imyaka myinshi. Uyu mugenerale reka tumuvugeho. Nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Everlife. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka, n'abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Everlife. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Everlife, abadoktori baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Everlife ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Everlife ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Amazina ye ni General Sultan Emmanuel Makenga. Mu gisirikare bakunda kumwita S5. Yavutse ku itariki ya 25 y'ukwa 12 mu 1973. Avukira i Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa yakuriye mu majyaruguru yahitwa Bwito muri Rucuru, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Makenga yinjiye mu ngabo za RPF mu 1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwari rutangiye. Yinjiriye muri Uganda. Yari umwe mu basirikare bafite ubuhanga n'ubunararibonye mu birebana no gutega ibico umwanzi, nkuko bamwe mu barwananye nawe babivuga. Mu ngabo za RPF yahakuye ipeti rya sergeant. Ni umwe mu batanze umusanzu ukomeye cyane mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Ni umwe mu basore binjiye muri RPF baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo hagati y'umwaka wa 1998 n'ibihumbi 2000 yari muri batayo ya Nguruma, imwe mu zarwaniye mu gace ka Kitona. Makenga yagize uruhare rukomeye cyane mu kazi k'iyi batayo kubera ko mu gace ka Katanga yarwanye mu b'imbere. Nubwo yari umusirikare mwiza, ariko kandi ntabwo imyitwarire ye mu gisirikare yakunze kuba myiza nkuko babiri mu barwananye nawe babivuze, kubera ko mu 1997 yatawe muri yombi inshuro nyinshi. Mu mwaka wa 2005 yabonye ipeti rya major. Yari mu gace ka Rucuru ubwo Laurent Nkunda yatangiraga kwegeranya ingabo zo kujya mu mutwe w'abarwanyi ugamije kurengera abaturage mu mutwe wa CNDP. Icyo gihe Makenga yabyumvise vuba cyane, atangira gukorana na Nkunda, maze ahita anagirirwa icyizere kurusha abandi. Mu mwaka wa 2007 abarwanyi bo mu mutwe wa CNDP ya Laurent Nkunda ndetse nabo mu yindi mitwe yarwaniraga mu mashyamba ya Kongo binjijwe mu gisirikare cya FARDC. Makenga agirwa umuyobozi wa batayo ya Bravo. Icyo gihe raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragazaga ko Makenga yayoboye igitero cy'ubwicanyi bwabereye mu gace ka Buramba, ariko Nkunda wagakomeza guhakana ko ibyo ngibyo ari ugushinja Makenga ibinyoma. Nubwo atagaragaye mu bagabye icyo gitero yashinjwaga n'umuryango w'abibumbye,
ariko byavuzwe ko ngo yohereje Lieutenant Colonel Nzamurinda Innocent wamenyekanye ku izina rya Zimurinda ngo ajye gukora ubwo bwicanyi bwabaye kuva ku itariki ya 9 n'iya 10 mu kwa gatatu mu 2007. Ni ubwicanyi bwahitanye abantu bagera kuri 15. Ubwo imikoranire y'igisirikare cya FARDC n'aba barwanyi bakinjijwemo yari yanze kugenda neza, CNDP yongeye kwisubiranya ukwayo, maze Makenga wari ugeze ku ipeti rya Colonel ahabwa kuyobora uyu mutwe mu gace ka Rucuru kari hafi n'umupaka wa Bunagana. Mu 2008 nyuma y'ibiganiro by'amahoro, Makenga yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi w'ibikorwa bya CNDP ndetse ibirindiro bikuru by'uyu mutwe byimurirwa mu gace ka Rucuru. Ubwo Laurent Nkunda yatabwaga muri yombi na leta y'u Rwanda mu 2009 binyuze mu masezerano yabaye hagati ya leta zombi, u Rwanda na Kongo, Makenga yatangiye kwegeranya abarwanyi ngo barwanyire Nkunda, ariko ntibyakunda. Ntibyateye kabiri Makenga abumwe mu bayobozi bakuru 11 ba CNDP basinye ku masezerano y'imikoranire na guverinoma ya Kongo ku itariki ya 16 y'ukwa mbere mu 2009. Nyuma y'uko CNDP yongeye kwiyunga na FARDC, Makenga yagizwe umuyobozi mukuru mu kurwanya umutwe wa FDLR mu gace ka Masisi na Walikare mbere yo kujyanwa muri Kivu y'Amajyepfo, aho yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri ako gace. Ibintu byatangiye kuba bibi ubwo General Bosco Ntaganda yemezwaga nk'umuyobozi w'uyu mutwe, maze ibyo gukozwa kongera gukorana n'ingabo za leta ya Kongo ntiyabyumva. Nibwo amakimbirane yaje, noneho umutwe wa CNDP utangira gucikamo ibice, abasirikare basubiranamo. Ntaganda yanashinjwaga ibyaha by'intambara n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Yari yaranashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi mu 2006. Nawe ni umwe mu basirikari barwanye muri RPF Inkotanyi. Hagati mu mwaka wa 2011 Ntaganda yagiye gusura Makenga muri Bukavu kugira ngo barebe uko bateza imbere ibikorwa by'umutwe wa CNDP, nubwo bombi basaga n'abagikorana na FARDC. Mu 2012 mu kwezi kwa gatanu, Makenga ibyo yarimo byose yarabihagaritse, yinjira mu mutwe wa M23. Ntabwo byatinze yatangajwe nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe w'icami rya gisirikare. Umwe mu nshuti za Ntaganda utaracana guhakana Makenga witwa Baudouin Ngaruye, nawe yahise azamurwa mu ntera agirwa general, maze ahita ahabwa inshingano zo kungiriza Sultan Makenga mu kuyobora M23. Ibikorwa bya M23 byatangiye kujegeza Kongo mu mwaka wa 2012, aho uyu mutwe wanafashe umujyi wa Goma. Mu 2013 mu kwezi kwa gatanu, M23 yatsinzwe na FARDC ndetse amakuru aranavugwa cyane, bivugwa ko General Makenga yakomeretse bikomeye cyane. Mu kwa 11 muri uwo mwaka nibwo M23 yamanitse amaboko, ingabo zayo zose zihabwa ubuhungiro muri Uganda. Bahamaze igihe kinini cyane. Mu 2017 General Makenga wari waravuzwe ko yapfuye yongeye kugaragara, basa nabongeye gutangiza imirwano kuri Kongo, ariko bibi by'ubusa. Gusa nubwo kuri inshuro byanze, ntabwo byarangiriye aho. Dusubira inyuma gato. Nyuma yaho uyu mugeneral yahungiye muri Uganda, hagiye haba ibiganiro binyuranye bigamije ko abari abarwanyi ba M23 basubira muri Kongo, kugeza ubwo hasinywa amasezerano Addis Abeba y'uburyo byazakorwa. Gusa ibi ntacyo byagezeho. Byageze mu 2020 ibiyakubiyemo bitarubahirizwa. Mbere yaho mu kwa 11 mu 2016 Makenga yigeze kuva mu nkambi bari barashyizwemo muri Uganda. Aho yagiye ntabwo hamenyekanye. Mu mwaka wakurikiyeho mu 2017 ari kumwe n'abandi barwanyi bagera kuri 200 bagerageje kongera gutera Kongo, ariko kuri iyi nshuro ntibyagira icyo bitanga kinini. Kuva mu 2020 Makenga yatangiye gutera benshi amakenga, kubera ko nk'ubwo mu myaka 4 yari ishize we na bamwe mu bari abarwanyi be bongeye kuburirwa irengero, atari uko bishwe cyangwa bafunzwe, ahubwo ntawe bacaga iryera mu nkambi bahoze babarizwamo muri Uganda. Icyo gihe havuzwe byinshi. Bamwe bakavuga ko ngubwo batongeye kugaragara mu nkambi ngubwo bivuze ko basubiye mu mashyamba ya Kongo. Niko babikekaga. Kuba leta ya Kabila itarigeze ikemura ikibazo cy'abari abarwanyi ba M23 byatumaga ibihuha biba byinshi. Buri gihe abantu bahoraga bikanga ko M23 yongera kubyutsa umutwe. Harabakekaga ko ngo M23 yibera mu mashyamba ahuriweho ku mipaka ya Kongo, u Rwanda na Uganda. Abandi bagahwihisa ko yaba ari muri Minembwe, yarifatanije n'abanyamurenge ndetse n'abandi batandukanye. Gusa ibi byose byari ugukekeranya, kuko nta makuru yizewe abyemeza yari ahari. Aha naho ibihuha byinshi byari bitaratangira, kubera ko nyuma y'imyaka hafi 2 yari igiye gukurikiraho abantu bari bagiye kongera kumva indi nkuru. Mu kwa 11 mu 2021 M23 yongeye kwisuganya,
itangiza intambara ikomeye cyane ku gisirikare cya Congo FARDC. M23 yagarukanye imbaraga zikomeye cyane izengereza igisirikare cya FARDC. Kugeza ubu M23 igenzura imijyi myinshi kandi ikomeye yo mu burasirazuba bwa Congo. Hagati aho mu 2022 haje ibihuha byavuga ko General Sultan Makenga ashobora kuba yarishwe n'igisirikare cya Congo. Impamvu yateye iki gihuha nuko hari hamaze igihe kinini atagaragara. Gusa nyuma y'igihe ibyo bivugwa, General Makenga yaje kubihinyuza agaragara ari muzima. Ni ku itariki ya 19 y'ukwa karindwi mu 2022. Nyuma y'igihe kinini General Sultan Emmanuel Makenga atagaragara, ku itariki ya 19 y'ukwa karindwi mu 2022 hari amashusho yatangajwe amwerekana avuga ko M23 itarebwa na gato n'ibyo gushyirwa hamwe no kwamburwa intwaro abategetsi b'akarere basabye. Mu muhate wo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Congo, abayobozi b'ibihugu mu karere bagennye ko inyeshyamba za M23 zishyirwa hamwe zikamburwa intwaro. Mu kwezi kwa kane mu 2022, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yavuze ko abarwanyi ba M23 bagomba guhurizwa ahitwa Kichanga, nyuma bakajyanwa ahitwa Kindu mbere yo gusubizwa mu buzima busanzwe bambuwe intwaro. Mu mpera z'ukwezi kwakurikiyeho kwa gatanu, inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yateraniye Bujumbura i Burundi isaba ko abarwanyi ba M23 bashyirwa hamwe ibyitwa cantonnement ahitwa Rumangabo bakamburwa intwaro, naho indi mitwe y'inyeshyamba ikorera muri iki gihugu nayo ikamburwa intwaro abanyamahanga bagacyurwa iwabo. Makenga asubiza kuri ibi yaragize ati mu kwa kabiri ku itariki ya 4 habaye inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC i Bujumbura yo gushaka amahoro. Inama yasabye ibintu bitatu bitureba twembi: guhagarika imirwano, gusubira inyuma kwa M23 no kuganira mu kuri kandi mu buryo butaziguye hagati ya M23 na leta. Imyanzuro y'inama yabereye Bujumbura mu kwezi kwa kabiri ivuga ko iki kibazo cyakemurwa gusa mu buryo burambye mu nzira ya politike kandi gashimangira ko hakenewe ibiganiro hagati y'impande zombi. Makenga ati kubera icyubahiro n'icyizere dufitiye abakuru b'ibihugu by'uyu muryango, M23 yakoze ibiyireba, itegereje gusa ibiganiro aho tuzaganira ku mpamvu muzi z'amakimbirane. Ati nababwira ko ibingibi byo gushyirwa ahantu hamwe no kwamburwa intwaro bivugwa bitatureba habe na gato. Perezida Tshisekedi kenshi yakunze kuvuga ko batazigera baganira na M23. Uyu mutwe nawe ukavuga ko utashyira intwaro hasi hatabayeho ibiganiro by'amahoro. Makenga avuga kuri ibi ati icyo bazashaka nicyo tuzakora. Niba shaka amahoro tuzabana mu mahoro, niba shaka intambara nabwo tuzahora mu ntambara. M23 ishinja ingabo za leta ya Congo kwifatanya n'imitwe ikora iterabwoba ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kugeza ubu General Makenga n'abandi bayobozi bakuru muri M23 bamaze gukatirwa urwo gupfa n'urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa. Gusa bo ni igihano basuzuguye cyane, bakavuga ko ari ibintu by'amafuti. Hagati aho intambara iracyakomeje muri Congo. M23 ivuga ko yiteguye gukomeza kwirwanaho mu gihe cyose FARDC yayigabaho ibitero.